subscriber du tak tak te le thlir tu zong zong te chi bai le vek ule Bollywood lem changtu shat lo tuipui rala ri arun remta Priyanka Chopra chu arin phak lovin achung tenan fakhle Miss World 2000 title winner Priyanka hi mizo me chen khat anglo takin amau chanpui chunga achezia chuan fakalo pha viawa aphu reng bokani Priyanka pasal nik Jonas now Jonas le anupui Sophie Turner chuan hun thar du tak an ma chhon meka fa du tak an shing thuai don ani Jonas te unaw hian actress lar veve nupuya nein Sophie hi British mi ania Priyanka ero kan chetlang viau ome Hollywood life in a tarlan danin Priyanka hian a unaw nu amau chanpui Sophie naw pai chung hian theito pa en kolin kong engkima apui chin ani Phaya changa Mizorama lo hoten ti chin ang thavin Priyanka Chopra le apasal nik Jonas chu tuna hian quarantine veve an nia heti lai po hian Sophie hi angai ben renga ashisel na ti angai poimo sakleya abe popreng ni asia tani Priyanka chuan fa nei mai tu Sophie nama mo lai taka ombo san hi poeti thu asoi chuaka nika hrisel na ngai poimo masaka ngaya tuna ri chuan kan chhungkua in nikhi kan buai pui berani nika chatve le kan chuaka nga theito pin kan chhungko member thar tur hi kan buai puyang ti in asoi Sophie le Jo hian an fanei hun tur hi an da puang zar lova a huna thlen tep to thu ero soilanani tunlai COVID-19 wangin naw nei huna apasal bakin ompui theidon lova Jo hi a ha via warin namdo in changa an chwa vele Los Angeles lama Jo chung te bula an mela Priyanka chuan Jonas tung chang soin tunlai chu a boy ve hle ani erong bol nen anupuya in kolangai boxi a chuman meu lawani ati ama kha chuan anupui Sophie hian engkimati sakchina tuna chuan duat le en kol amamoa Jo hian thiamang to kina ti ve chuan ka hria chu e tura siam saka a eitira akut le ke te a me saka TV remote a control tir boka nu pa tia ka utur fadu tak an nei thuai don boka nu pahlim tak an ni ti in a soi January thla khan an naw pai thu hi adara reporter te ngai event hlo ngai hle COVID-19 borwa ka wangin an Chanchin shat zui ani talem lova him chung hian media te ti boy phak lovin in lama hmanga ina paran tlan dun china tu dangan ngai bik lo hle Jonas soidan chuan an du than ani lo ma se COVID-19 shilenga wanga an pahni chawa omdun chu nuamati thuwa soya har satna omlo thuwa soi Alandan chuan Priyanka le Sophie hi anin kom ngei mel viawa mochen khatte anga borak neu nei chu an ni lo mel UNICEF Goodwill Ambassador Priyanka hian in chung khura po na tlin viau ni asia tani no pangte chau ni lovin report te thlengin anga isak hle ani kumsom chungzet National Goodwill Ambassador to India tana than ania chumi hnuwa khovel pum hwa pa UNICEF Goodwill Ambassador tana rawat ani le ta ani tunchuma tan chuan du tok le photila kan channel hi lo subscribe la chanchin ngeinom tak tak kan ron post le thuai don nia